kurigirra hari mukuru w'ishomero rya Standard Highschool Zana Justus Mugisha ab'icenda na mwenda nibo bashohoriro mu idara ryo kubanza we headmaster w'ishomero Sabit Apollo asimira abazire ahabwo kubahereza abana no kwe kushaba ngo babonjere ahabwo kubana bakora kurunji mu mashomo ga science. Turyaha tusemerirwe munonga ebijezo bya S.4 byija kandi twashanga ngo abana bitu bahishira higuru munonga umbana basitamire twinemo abana bana babimazireho byona bihamuza D1 zonga D1 batunga 8 kandi abana 9 na mwenda bejra omu first grade. Sima Ruhanga kandi sima bazire sima bashomesa n'abana mwena kubasa kukoraje omu result says abeje nabo borekero kusima mu Ruhanga abazire babo n'abashomesa abashikiza habusinguzi ntushaba bazire kongera kutabana banyu kuntuza kubashomesa kurungi bakahika kandi kukira munonga kwikana sciences yabazanyo mukama sobose kutoka kulunda kuno ngatufunye results zaffe mfunye 19 ate ne bazanyo abazadde bange atenga nafunye 14 aggregates atenga ne bazanyo mukama kubanga yatusobozesa okutuuka ku buli kintu kyonna mu bulamu nkozile aggregates 8 hazindi era kuzikora nahabwa nanobukufayo kandi ekindi ni mukama abejigana 9 nibo bashitamire bigezo 9 na mwenda bizero mu idara ryo kubanza abandi bona bizero mu idara rya kabiri. Omuganda h'ishomero rya Exodus College School omurubanda nerumwe mu rya Agacencwire ahaiguru ebigezo bya senior ya kana Exodus College neshangwa mu district ya Wakiso kandi neshomesa beje barukutaha hamwe n'abarukurara h'ishomereri eje inobuhereza burungi bw'ahaiguru na nendeberra nungi y'abana kandi no mwanya go barukushomeramo n'umurungi munonga ahabwe nshonge bahwerire okukora kurungi habigezo bya senior ya kana ebyo mwako guhwire. Exodus College School, school fees yitu nebasika buri muzire nimpamyana basa school fees yitu. Exodus ngoko mwamwa jurire n'ishomero erukushangwa Wakiso Banda 4 miles okuruga Alhoima Road. Tukoze ebigezo byitu kurungi kugira ngo mwana witu okubanza aine 18 wakurataho aine mwendo muri 8 nondisho 11 omuri mwenda. Wakushanga munafuna ubonero mwenda muri subjects 10 sciences zanye nazikoraje munonga ukunki kozire mbene ngezaho munonga bacyamba consulting abejigana nshanjo na bashatu nibo bashitamire bigezo omwaka guhwire 50 bizero mu idara ryo kubanza kandi nkaga na 5 bizero mu idara rya kabiri. Ebuzo byafe bikomeye obulungi era twayise tuli mu celebrating 18 abana 5 bafunye first grade abana baita mudale lyokubiri era tubazannyo katonda bulire sanyu lingi olw'abaganda bange abayise abasenior 4 era nga sinze abadde na 8 first grade tulina nyingi nnyo era nga tusuubira essomero lino okwongera okukola ngera bulijjo we kibadde. Omwejo singire batahi bayishomereri ne Paul Wanamba otungira obubonero 8 omuro 8 kandi Jonathan Aronda nuwabira mukuratire n'obubonero 9. Nintwara omugishogu okusima Ruhanga atubasize kukora kurungi ebigezo by'ekyakana tukishaze abana bitu tukasitamisa abana 17 na 2 abana 50 biziro mu first grade kandi abana 8 bizo mu second grade. Headmaster w'ishomero Wilbrod Twase asimire mu Ruhanga obabasise okushikira higuru. Spiritualism ninga shokutina Ruhanga okora namani ninga hard work na discipline ninga shemicho y'abana. Kongera okusima abazire kandi tubashaba abina abana mbarete tubegese. Ndoram Edwin ahabwa Agacencwire.